Kikimi kikpa kimju isi ialah kijong kikhun lano ru Henry. Balai pat kikhun ki isi ialah kakimi bat ukpa enda kila teman. Kadon kawai kalong yeng badon uwe kun senrang. Bat kakimi kalayap no hasyua namar ba ipang bat ila teman. Bat sa sang ukpa bat ukun senrang lem bat kepersakurim. Hakawai kesni ukun ulaba hadrong met ialah ukpa namar ba utmu balit bret no ya ukpa syaum ba u isi namar kedau jong kalok. Hakejakaban iej menburam banit pensyangkai pengat ialah ukpa namar ba ila teman. Temu penban banit bret no namar ba isi ialah ukpa. De kat ba ukun udang ya lenti bat kalok bat kaba de ialah ukpa. Ukpa ulas nutu ya kajing temu jong ukun. Endala po ya kata kawa. Ukun ulabu ya ukpa hapo bat ukpa uang kumne. Kun lada pimut benrat yanga bret hapadang wat bret hangne harut wa. Ukun uang balengan subret hapadang Ukpa ulat jubab namar banga mensyuai ipa nga bret hapadang Tepiru yang mentah bret bet hapadang Ukun upet jala ukpa bat uyam bat ula perkat bangaru endang la temen ukun jonga unselek kumnihi kumbanga ngalek benyi ipa hang tahi ura no ye ukpa harengkau bat jalam no siyeng pile kiwe ru kinle ipi ngiri ban i jala kikmi kikpa namar kitemen ki ong ki play ba ar jongi haka pertai kidei kakmi bat ukpa Paralog lada episode tenat sengo ba like share bat subscribe ya channel bat lada episode tenat ya kajing ya thuk kana sa comment